Ky vit shkollor do të nisë me 200 paralele më pak në arsimin fillor dhe 100 paralele më pak në ciklin e mesëm. Në 26 fshatra do të vihet qelësi shkollave, nga që nuk ka të regjistruar nxënës në klasë të parë ose ka paralele të përzijara me më pak se 10 nxënës. Ministri e Arsimit Vesna Janevska theksoi se kjo bëhet me qëllim që të mundësohet nxënësve socializimi dhe të përmirësohet cilësia e arsimit, mos të jenë të izoluar në një mjedis të caktuar rural, ku mbizotrojnë parime caktuara, madje edhe stereotipe. Morаме значи дека училиштето се наоѓа, да речеме, над 20 километри или над 15 километри оддалечено од првото најблиско училиште. Ако патиштата по кои што се патува се несоодветни, недостапни, децата треба премногу време да потрошат цел ден во пат, тоа не е соодветно, особено не за малите деца од прво до трето оделение или еве и до пето оделение. Тогаш ќе го спроведуваме ова. И тоа го прават и други земји. И е оправдано. Но ако на 2,5 километри имаме училиште централно, во кое што има 200 деца, а на 2,5 километри имаме училиште во кое што има 18 деца, нема логика да ги чудаме заробени децата во тоа училиште од 18 дечиња. Треба да ги придвижиме кон ова другото. Веќе објаснував зошто и како. Në pyetjen se a do të sigurohen në kohë tekstet shkollore, ministrja Janevska siguron se nuk do të mungojnë. Учебниците се веќе дистрибуирани и се наоѓаат во училиштата. За прв пат годинава ние го имаме тоа завршено многу порано пред почетокот на учебната година, така да одговорот е тој. Имаат учебници ученици. Ministria bëri të ditur se këtë vit janë regjistruar rreth 14.500 nxënës të klasës së parë, ndërsa shifra pritet të ndryshojë pasi regjistrimet vazhdojnë edhe gjatë gushtit dhe shtatorit. Sipas Janevskës, numri është më i ulët se vitin e kaluar, megjithse diferenca prej mbi 4.000 nxënësish e evidentuar fillimisht tashmë është zvogëluar.